Na dango William au chukui dombati tau nona sino ndu talita kana waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Na dango Berik au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula na dango poles menwalu au chukui na sino ton concert ndu talita na waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Au ndu talita katunga na Mbula FM na mbendu anisia. Mbula FM number 2 NSR. Ni sambul binaka. Saya kongo na pagaleleka ni nonde tuku. Sa toka na unin raki susua kabakatokai na tropical disturbance TD04F. Ena vanan rau vitu sangabulu na kilomita ena boiraki viti. Karawa ni nabisa omentua na thaba ena mua ni madhaongo. Kaukoti ko mai baka malua na toso ni raki susuongo. Karawa ni bisa omethaba ena ibakatangin ngenden dua. Se na ibakatangin ngenden rua ena baka rawayongo. Warita na tamanin raki mai nandi ni sendei toka ni baka ro ni udhambi kana lutu bangauna na kurukuru. Ekai o mele timbani marama na buni bola tunde ni tambana ni lenga tumbu koso. Meran na enraboti ko nanraki na leoni bonua. Karatiko boleh kata na beimba ravi. Tomana bani marama ni sara baka salataki o irna talai bebuke ke ira na kiana baka lislesi. Meran na enraboti ko na be bonua ni lenga tumbu koso. Ena wili talanga na kiana banduri na bonua ni ronro. Esa banga lalataki na beimbe taki buana ndoni bisnisi o mere samisoni ke semisi lasike mana tambana ni bembe taki ni mata ni tu. Atau bete kivata tiko o samisoni lasike ke apete bereti enandona dhala ni kiana baburei na tiko ya babala. Rosa ngalalo samisoni ke lasike ka kautatake na tambana ni do bembe taki ni mata ni tu ni sianga ni natusoi na kisiongo. Kinangito lebutal ni tukutuku e laurai ni oti na nonroto usomi na lewe ni timi ni viti ni oti nanganga mai rio kena kiana mai dhaba na nonroto konitaraki e na bulo kosita. Wanda itaka na FBC Sports nirto dingo matikunga na dhorobo e $5,000 e na loma ni Indonesia e na kena waro utaki na sota ni Sevens World Series na lewe tini kabaka artunga indigitaki e na sota arto sanga idingoma tawi andona $1,000 e na loma ni Indonesia. Ia e na ngauna ni beli utaki ni Ben Ryan sibe ni tini kalima na dhorobo era konitaraki kara dingoma tiko na ilabo mai na tini kalima kina $2,500 e na loma ni Indonesia baki. Wandi te kitelangani dingoma tiko ngana manindia ropa tiko besi na ilabo wakati baka allowances e na loma ni tolu na baki ni nona bengarabi. Laureni tukutuku kedongo ni oti na beka e baritaka o Ryan e na mona liba se na Twitter. Mai da bekiri na pagaleleka ni nona tukutuku raunione dingoma na kia na ikuri na Radio Fiji 1 ke na Mbula FM. Ni wakading vinaka. Ni Mbula vinaka na lewe viti. Ngona makade tabua. Au maramani tau malam-malam nandunga. Apa kau cari tahu yang ngau? Angkau talita kama warongo ngari Radio Fiji 1. Ketau mai serua, ketau warongo na Radio Fiji 1. Angkau mai viti na mapana yang male. Nimbula na dangoloa taratu au maramani tailebu au wakitiko ngai nda wilebu housing. Au ndo warongo na Radio Fiji 1 ndo mai viti na bonga ni beyane. Na Radio Fiji 1 nandu mai viti na bonga ni biyenen.